So Uti, what's happening at the 067 number? What's the latest? The latest news bracket be ngahleka ngayo. Manje ufika umuntu la ekhaya. This person is coming from Davidton. This person uyafika la ekhaya prof. Eminjani madala nukuyiko. Okay prof watewala esengifikile ni la Zwane complex. Oh this person uqale wafakela imali ne mamfakela imali ngicela uqale ngestory oh story siqala la uthi lo baba ufonelele 063 legcina nge197 uma mfonela lo muntu yaphendula uthi hayi man lalela la sihlobo sami lalela la sihlobo sami ufuna ama boys athi ngifuna ama boys angenzela imali esheshayo fast so that ngibe nemali athi unamali athi yabona ngoba u desperate baba abantu u desperate lo baba uphethe imali athi ngiphethe 5000 athi okay njengoba uphethe 5000 uthi lo baba uqale nge3000 wani ngiphethe 3000 athi afaka 2000 and then so laphi baba lo yaphinda so ama boys 5000 yeah afone futhi athi manje kufuneka imali yamanaliti mareza nani funa kuhlanganiswa izinto in so akafake i1000 futhi ayifake 1000 athi hayi manje sekufuna imbuzi uyayithanda manje sekufuneka sithathe lento sithole nembuzi bese uyeza uzothatha afake lo ababa imali manje naqeda ukufaka imali le cisha ifoni athi kuya ya okay lo baba athi angisana mali mina athi agibele uze athi kubathi nkangala athi okay hayi lenja ngishiya ngibona ukuthi ngikhona enkangala eze lo ababa abantu eze lo baba abantu mafika lapha athi enhle kufonela ku 081 809 2820 hayi mthatha ifoni mina foni lo baba engifonela yes prof speaking hello athi ya phela lana wena prof ngufakele imali ngithi ngifakela imali yipi athi man prof sengisezwana ngihlike kuphi ngithi mina no mawufike eBronco spread bambi local mawufike localini gibela inkangala uhlike eZwane complex bamhlise eZwane complex mabaqeda umdilize eZwane complex angifone ngithi buza noma ubani ukuthi ka prof la kugcwala khona ikuphi hayi ngempela ibuza indoda bamthathe bamlethe la wafika la ngena hlala ngithola ubamba iline nawo wonke umuntu ngizohlola namhla kufuna ngizimisele ngingena endlini ngithatha iduku lamadlozi engisebenza ngalo ngingena emakhosini ngihlolo kufika isikhathi sakhe lo baba athi prof ngifikile ngithi okay baba athi ufunani athi angifuna ama boys ufuna ama boys okay akunankinga imali yakho uyiphethe ngithi awuyiphathanga isa bank ngani ngufakele ngithi ngifakele imali kuphi athi hayi prof ngufakele kule account manje sewuyitshintshile ngathi usebenzisa umathibe ubani isibongo sakhona leso kede lapho ngithi mina ayi baba kafakele mina imali damana athi go athi prof ngifakele wena bengikhuluma nawe ku 063 uphinde wathi ngayifaka kule bank yakho ngithi baba mawujule kahle ngatshintsha ibank account ngabizi lo baba ngishudile ukuthi akwazi ukunitshela ukuthi ama account la elako akha ku Tsogo TV and Oromina self ngithi guys stop using i-account ku Tsogo TV or in yimemele ngiphinde ngenza i-video futhi ezingacela uKP ukuthi ayifake lapha sengikhani ngizoni sitshintsha ama-account hayi baba mina ukuthi lo muntu ngikhulume naye waphindwa ngisendela nenumber ukuthi sengizokuthola la mangithi vele ungisendelele ya number yami straight ngathi mndimo wa Israel okay ngithi baba mara into ekhona hamba ubuphisa labantu imali ofakele mina ngifakelanga mali uthathe wakhala wathi manje prof ngicela ngithi baba ama boys afuna uphethe 100k mofuna ama boys akusinto okudlala 100k pounds uyafuna uthatha ama boys nge100k uthanda ungathanda angizilawuli lezi zinto azifana lezi ezinye ngikwazi ukuzincenga ama boys iwazikhulumela ukuthi sifuna 100,000 angeke bafuna 100,000 bani 200 musukudlala mani baba into zokudlala sibhalwe made in China man hambo tshela lo muntu omnika imali so faila kubanzima ukuthi bra KB amuntu athi ufuna ama boys athi kufuneka imali yamanality nama-razor imali nama-razor kungenaphi lo ngoba lokhu kungene kusukeni maybe uma uqalekisa umuntu or ufuna ukuhlaba amakhandlela or ufuna ukwenza ama-boys afuna amanality nama-razor afuna ukwenzani
So ngiyanixwayisa bafowethu 0636425197 angiyikhohlwa, that my number ngiyisebenzise for 18 years. Ithethwe leyo number leyo. I have tried all my best. Ngivule ama case, I'm sure 3 cases engavula case namhlanje with this person usebenzisa ilo kanjani yami amagama ami on my YouTube, I mean on social media platform, uvule ma TikTok, ufaka igroup engingazazi ezami igroup zigqoki inking namanje bengithi bracket izoshutela le ndumbeni abona ukuthi indumba yami injani, maybe uzohamba yakhe ezinye igroup uqinisile sisayi ngapha endumbeni. So ngifuna ukuniqwayisa ukuthi yo baba lo post ithombe ezingekho uyivula iTikTok ngami. I have tried abantu base TikTok ukuthi please guys yenzani ka so iFacebook na 7 ama Facebook mara mina ngaziwani bayuza ama picture ami la ngisesephehlweni khona yo I use ama pictures ami ngisabuya ku graduation, my first graduation e doctorate ilapho le picture ngakabi kanje ngisawonze buso bafakile la manje wabona ukuthi izithombe lezi zakudala manje utshontshe lezi ezintsha zamanje so poster zona kodwa kuyena prof Valerie Bekaperi Fabiana akimona. So please angisho wabona lento ukuthi matshontsha la ku screenshot ku lo YouTube ngiyayikhulumile manje yoza ngesinye strategy akaphelelwa lo yabhudu abantu akaphelela ubhudu nale team yakhe mara bafowethu nazi ngifuna ugogo ngiyacetha lo nyaka lo. Okay. Ngiyanibonga. All right. But All right. 067 guys. It's no 063. longer. 063 number. It's no longer in use. And then Lomundulo like daily basis. I mean, it's a phone call. I get phone calls now on a daily basis with it. I spoke to this guy, and I always have to say, I see this group is new in the street. Yo. So guys, please, 063 number, it doesn't work. And yeah, just be careful out there, especially now. All right. Prof, Thank you so much.